abusuafo ene adofonom mema obibia akwaba sonko ede but too much GHS so Ghana wahala jumede ena mosuguso amu etie yi na munuaba ekwesikapa ena motimini say eye COVID-19 emri ya ye wo ya Ghana ye pe eye asem uniform esibre se de be ya eye yare yi entimi emfa obibia na ye de eye nyoma egu akwam say yenhye nose mask and face mask yi say yen wohoro yensa and running water yen use hand sanitizers enenia ekeka ho no we ebebeto edwano Ghana for bebre na this city ayoyo out so wo mu edi eye dwuma no ede ema mampanyi enam ne nsem a wode atu edwano eho na ensem we eba ye ewie ye no akonya eba ema adepanfo ebinom ema chese na se efata se womu betimi apam ade kama betimi apam eye face mask and nose mask yi ama womu ntimi nkonkoto no wo ye drugstore because edrume bi na afei no enoma no ebo bebe ye denti at least wo pam odentoma pam wo pam na wo wi a ene womu susu atimi ababeton na bonti ama mobrowa for womu ni bie no obi atimi ayeden enya eye sika atimi ade atobi ayeden a we de yen ayedie mu wo bia atimi ayeden ahyebi atimi ade abone ho eban na nose mask won sensem ya ama endedey abrantie bi ekun wono ankasa ni yonko a woni no edi ejuma ewo eye adepam no emu na ebusuafo moma yembonra ensem no emu yenia eye afase one eye abiara womu mienu eye adwuma omo ya adepamfo chese womo epamade ewo eye Nigeria krobi eso ye frɛ ho eye United States na enkrofo yi womo pamade a chese ya award womo se womo enye omanya eye contract se womo empam eye face mask emfa embra abonten se de ye kan se face mask bi wo ho no enye bia na obetimi ahye de FDA for approve se womo enye no enti womo eka eye enkrofo a ya award womo enwo se womo empam eye face mask embra edwaman so na ye ntimi enton emfa emboa womo enso ntimi nkonkoto 15 cedis de ne de keka ho at least kakra bi ya no atimi atobi ede ahye a protect no ehum na enkrofo we mienu ete eye machine ho a womo pempam sa enoma we na edru eye obiora no eso se wonu mom ebekọ na wakwa pam ebie na machine na opese wo use on eno enana ye nua be ma na se na danfo ne yonko woni no ewo adwumam afis wono susu eyisu sa machine no enti wokọ ne nchen se wokọ na wawa de wakwa jinti abrantie afis enja machine no emfa ema no na eno ene kokoye akasa face mask aye pam kakra ye pam contract kekaya rene na ma adwuma ye modern boy ye bo enu nti woko ye machine hu woko je abufuo tomamento kasa we yi kanede na we akanede me de be ma memfa ma fama me na me ko se ya ne enu anu no afisi twe se kan ya ni nua anane yonko woni no eye adwuma obiora chest na chese ne kuko wode ewo ye na mentempa na nkrofo a na womo ewo emonten honom ebotwi eba ya adofo mo bebeboa eye abrantie no ede no ekọ hospital na nsuso fofie anto ata yenua be mayi nam kwanso ayede ne ekọ na kokoduro ya ayaresabe na chese wato na nanom ewo ensiedo we enyina eye face mask yama ye mampanya hye anase ya hye se yentimi empam bie no eno na ama yenua be ma eye obiora ato na nanom ewo ensiedo ni nyina efa machine na wo pese wo use ewo na eyewitness na wo wode ensem we etu dwa na no disema wode etu edwa enie. The fight started when both of them were arguing over who was to use a particular sewing machine at their office, and all of a sudden one of them went to pick a knife and stabbed the other in the chest, but the victim did not die at the spot.
He was rushed to hospital but died on the way. Obiara family are aware of the incidents. We NHS and someone eyewitness the Nikoko who and some would jina one man air cost one. Wotimi edi etu dwana utimi gina hono na obi kwa fase kan wentimi anko gina ho se abranti na wentimi amfrem krofo ebia obi mbro na nya woma magese kan amfinisem wentimi gina ho as an eyewitness ahwe se ya ntwese kan fa wo obi ebo na wa gina ho ma ba be narrate ni se wa ya ade ama we ni nsem a wode etu edwa na wode nsem we etu edwa awie ya no Ghana fo bebre se yare we de wo be haye papa wo be piemu e wa bibi mem ha say de wo be haye ye pa wan fa de pa mo wan fa ade pa ama because yare we ba ye hand sanitizer ni to me 2 cedis 5 cedis ne 7 cedis say na wunya ne 10 cedis 15 cedis 20 cedis e bi kura na e bi ton ne 30 cedis ne de e kan wo bi ton no triple ene like de e keka e hom face mask and so enkrofo eto ayede hye ubenya no 5 cedis ewo baabia no afeni bo ebebe ye dem gloves crampo na wo beto de ahye gloves na ubenya ne 30 pesos ubenya 2 pesos ade be hye wonsa ye covid-19 eba ye gloves near ton 1 cedi enti nche yare we no ede wo hapa enebre Ghana for etitiru say mampanyi ye na adwen say kwan na akonya beba beda ho ama de pamfo se ne ebe ya wo mo nsusu no wo betimi adi wo mo djuma because yare we nya de so obi betimi abasa wo call wedding because you are banning all these gatherings near you and obi mfa atade amasa me pam atade de akọ engagement me pam atade de akọ wedding me pam atade de akọ party bi club bi anase say enti sa akonya we ye de ma mo de pamfo ne titu ni mo ya ade wo hom na mompam face mask and nose mask and for my man for send ye be ya wo mo ensusu ebetimi abo mo ho ban e de free yare we won say akwakoda na se kantwe ama face mask pam ye pam keke enti wobi akuninua bema na se ne yonkon wone no eye adwuma ewo omayi emu na ensam no Ghana fo bebre ache wo mo adwen ede afade aye abrantie afees wo ye no ehum na eno ama ye nua eye Sylvester ede wode eba ye ose common face mask because of face mask you've killed your brother. God will judge you. Sika John and so edia wode eba ye or same. I hope he is busy making face masks in jail right now. Was say say wakuno wo ho ato say what dey fiase a wo gidi ye pa say face mask no wo pam ebi e wo ho no na wo beton so e wo eho ye nua nobly edia wode eba was say no job the small one you see you went ahead and began to fight and now end up in prison or say same ya mre mo ya din Ghana eni wi self na nyina ya hwe se de be ya betimi aboye ho ban adwuma ya ni ho no kakra ya yatimi di aboa mo contractor ya di ama mo keke am pam face mask enso no no so no wantimi ambo ho modin antimi anya kakra bi emfamfrim amfa bia amwa wabusuan forces say wode wo ho akwakoto asem a woda afiase we eden ena wo benya ede afrimu ye nua Gloria enso ede wode eba you say I think these people doing face mask we should let them stop because we can't be having these incidents so on and so on. This coronavirus is killing people and sewing nose mask too, you will kill your brother there. Then there's no essence in we doing this or also so no who they say coronavirus kunkum enkrofo na be pam nose mask and face mask and so emma na yan fa boy ho ba na so no so no mo de be kunkum ho dia ene ye njai pam na wo bia enkonkonkoto clinical ones ni bi ene ne boa den se den kwa woto a na ne wan se no enyo bia na ye den epon ya kra na ye dia bam no wo bia eyusu ye boa ye ho ye mpam mfam boa ye ho ne nya sika mfangu ye yankasa ye botomu no se mo de be ye ntokwa akunkum ho e dia ene bre no asom
say eye empanifo nto wo mu na yenso na nose mask ne pa no wo mu enjai abusuafo wei ene eye arawosema ene dey ye de ebebe sommom nose mask pam ekeka Ghana yama yakonya ade pamfo wo betimi de nya bibi agu wo mu bottom because enya obi na betimi aba bonten aba bebe de atade aba se pama no na wanya bibie na ye de contract amount na eno so be gina so ene wunu abenya ntokwa to the extent so wo beku ne dia ene omuhu ne se ebre aso se empanifo fo mu na esi fom na ye this contract no wo mo engine free ye wo mo ense na ne ye nkra enfam free abonten emra won so wo fie uhu ne se ebeye papa say your best stop pay one more pam nose mask say one more jai pam ne yankra famra na one more kradia be wuni medura na ne one more dia fra wan hwekrampo na enumpo no e de wowo ne kase e de aba enti wo fie wadwenkyere efa ensemi ho enesen wugidi ana wo one more e kase yema one more empam no afam ana one more eni kwan say yema one more epam no wo one more afam utimi de wadwenkyere no etu edwa na emrepem no ye be kenkan e de amamu say won subscribe ya message wo beye na wa share dia ma obusuafo ebiem nso wa like na wo de wadwenkyere no atu comment section honum na ye be kenkan ede amamu dasene ye besane hia fitiani asese ni din ene your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much gh hwe na prophet kumichacha me so me hwe